Kromzari, Times of Manipur, TOMTV ki talking point miyang tabi simbo ahan ko taram okseri. Ngasi ekune puzarab topic kasi maruina ngasi matam kuina haibadi chahi nipu marigi matungda magi puna pumlamdamda halakraba adumba hanagi UNLF ki chairman RK MEGHEN ngasi imfan thunglakiba adu mahakpu Manipur miyamna airport ga horaga taramna okhiba aduga Kangla da chachana Kangla gi elefam den kurum kiba loina na hicham ya simpata beti kenjikin mamkhamda aduga masage yumda mayamna taramna okhiba maruina chahi nipu marigi matungda adugumba alauba lichingba asina yumda halakiba karama wakalonda halakiba duga matam kuina khoi chahi tara hena guwahati ki jail la matungda akhoi mamang thagida thado matungda mamang chaukiba nimi khani mu thado matungda khoi Delhi da purkha namasi thiba khangdena leirubani madoi matungda akhoi tongan ba human right organization myam suma gi lepham puthu haina khoi dabi dokna Manipur human right commission su wakala lakibani maki changchali ba journey aduga hojik sei nipu marigi matungda imphal da halakpa pona phonum da halakpa karamba khongjelam da sakadoriba karamba maigem da sakadoriba du kari togudoriba miyam na kari pamiba hybrid sigma khana nabu da tuan ba panelist ngasi akhoi gi studio da lengsim midon leire ai get yek thangda leiriba sina akhoi advocate tamo Kakes mehobamni tamo sudara okseri ahambada aduga mayai da leiriba sina akhoi United NGO Mission gi secretary na thopubure tamo yu na bokeshoni tamo sudara okseri aduga matai thang da leiriba sina akhoi myam hen sakhangraba social scientist tamo dane bilaishamni tamo sudara okseri ay ahambada tamo no bokeshor laksage tamo gi miyeng da ngasi akhoi lalu amagi achoba chairman sina akhoi matam changna akhoi Bharat ki mayok ta lal horo matung da akhoi mamang da sei taragi mang da fara matung da Guwahati jellare matung da ngasi asi magi ain gi madu miyeng da magi tahum thokwa mayam ma man toru badugi maral sing adugi hore matung da akhoi nan thadore matung da akhoi Delhi da pukre habadagi akhoi ngasi ji thunglare asigumba lusingba UNLF ki lusingba asigi hongla iba change aduga magi laiba sida tamogi oiba miyeng kai legen thami ham Thank you, Jit, for inviting me in the discussion. Ngasigi thoiba akhoi kanosi situation ji yamungna halak pasi akhoi this is a historical occasion of the peace building. Aduga akhoi mayam praja mayam na yamungbu airport gi adigi Kangla da natage kanoda jamjacham pata magi welcome tauba aduga masigi homecoming ceremony mayam tawidna okpi basi that is a very significant occasion means lairiba praja mayam sigi magi political consciousness aduga magi commitment mayam singsi adum phajana lei hana lojai adu ngasigi magi historical occasion asidai da jamung MEGHEN hala ganda political conflict Lairiba Manipur ga India ga lainariba magi historical conflict mayam singse masi kamaina khoi khomjan tasan ba natraga yanaba mo porokpa natraga madugi resolution ama porokna bagi hona bada khoi kamain tawgadage haibagi matangda khoi kareni adugi state mayam du phajana lor kadra haibagi khoi thajaba lei adubu the process of negotiation today da hajik lakri si yamung si akhoi Bangladesh gi phai hai adagi da thado hai yamna bhapmen ta do mong da tawraga akhoi kona smaina peace negotiation tawba gi mong da aduga some resolution khar tawrak pase masidi akhoi magi peace building gi very critical steps of peace buildings mayam sing se masi kitang ignore tawbra aduga madu phajana avoid tawibra na akhoi lojai from the government of India's point of view now phajana masigi step mayam sing si akhoi na tawge na hairagadi this is the good opportunity for all of us karam maina negotiate tawgadage kamaina tawraga yagadage haibagi ahum se akhoi phajana thambam taga dai yamung na NIA gi office kana magi special court ta haige se still I remember if I'm wrong please correct me akhoi na tan basi kanogi Manipur gi hana leijarmi ba magi identity duni aduga madu atopadigi akhoi atopa mu pion haibanate aduna still I stand for it haibagi bagi strong stay nama leiri se masi akhoi yamna thaganingai wai
ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟట్ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯅꯥꯒꯥꯁ ꯀꯨꯀꯤꯁ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯔꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅೋ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯝꯗ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯦꯌꯥꯔꯤꯡ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁꯦꯌꯥꯔꯤꯡ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯁꯦꯌꯥꯔꯤꯡ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯗꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯝ ꯄꯤꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯙꯔꯃꯤ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯀꯃꯤꯡꯁꯤ ꯑꯐꯇꯔ 44 ꯌꯔꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯃꯦꯘꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯑꯦꯂꯥꯏ ꯁꯅꯥꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌू ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌू ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯃꯤ ꯖꯤꯠ ꯇꯥꯃꯣ ꯌꯥꯃꯨꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯏꯀꯣ ꯅꯥꯟ 1944ꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯍꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯤꯀꯣ ꯆꯍꯤ 35 ꯁꯨꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯜꯀꯇꯥꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯖꯥꯗꯣꯄꯨꯔꯗ MA ꯇꯝꯃꯤꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯕꯛꯀ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯀꯔꯤꯝꯐꯥꯎ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯅꯤꯀೋ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯆꯍꯤ 94ꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛꯁꯨ ꯆꯥꯔꯕ ꯃꯔꯩꯄꯥꯛꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯤꯇꯤꯟ ꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯏꯍꯧ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯕꯨ ꯅꯪꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏड ꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠ ꯋꯦꯖꯤꯡ ꯋꯥꯔ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯗꯦ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯔꯣꯠꯄ ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯋꯥꯔ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯠꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯄꯅꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯂꯩꯕ ꯁꯔꯄ꯭ꯂꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯀꯦꯞꯇꯤꯞ ꯏꯀꯅꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯦꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯇꯨ ꯁꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯍꯤꯗꯟ ꯋꯥꯔꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯔꯖ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ರೆ 44 ꯏꯌꯥꯔꯁꯅꯤꯀꯣ ꯖꯦꯜꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅꯁꯨ 10 ꯏꯌꯔꯁ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯍꯣꯝ ꯀꯃꯤꯡꯁꯦ ꯆꯅꯨꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 94 ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯛꯁꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯕꯨꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯔꯛꯇꯨ ꯈꯥꯡꯉꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ 94 ꯁꯨꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯖꯦꯠ ꯌꯥꯃꯨꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯏꯠ ꯁꯨड ꯕꯤ ꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯗ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯟ ꯚꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯊꯣꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯈꯔ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯛꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯋꯥꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯂꯧꯅꯤꯡꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯃꯨꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯤꯒꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯥꯃꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠ 3 ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯀꯣ ꯃꯔꯩꯄꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯔꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯖꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯅꯣꯕꯣ ꯀꯤꯁꯣꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯀꯣ
ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯦꯁ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤꯗꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯈꯪꯉꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯆꯤꯈꯣꯟ ꯅꯥꯎꯈꯣꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯗꯕ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯍꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ pura degenerated ni. Even we cannot have such a very sustainable society position the whole aduna sang of say 70 years sida sigi thak sida handara paise he died his house sum lupuk mong ne ko pura di luk tri ba yung dar pam le daina nasiko film da yamung leng pa halak pasi yum da halak pasi manipur miyam yam nuai singtam animaki thom saraga ne leiba conflict miyam sing sida sangbiraga sayamuna su haigiba miyamgi thabuk tawningi loinana ko miyamda matik saba leader maga loinana thabuk tawbesi yam nungai ba leinatra aduga sagi environment to manipur gi hujik degenerate tawriba whole the sector da nakoi degenerate tawsi si miyam adagi naha jingsigi as huji naha ji angak panaha da drug sadana manipur da huji khoi generation ji gap leibadona tawrabne aduguma matamsdi yamuna sumai tawibase miyam ni monda amundagi thajaba yam thami मरथना कोई पेनलिस्ट अमा लेबा तम एडवोकेट कोई राकेश ने उंगला लगे तमो की पॉइंट ऑफ व्यू द तवन तवन पेनलिस्ट अनि थंबी रे तमो की पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं थंबी आई मोतदी कोई अमु आरके मेघेना कोई सही निफु मरी की मतुंगदा मागना मयुम थादोक्तना खसागी लालोबगी थबुकसिदा यावर मतुंगदा अमु सही तरागी मिया तारो मतुंगदा हलकपसे सिदा आइना फौजबदी महागना साइगी मतिक चाबा मियो एमना अमानि मार्क्स अदुना महागना हलाबा मतुंगसु साइगी भारत की लैरिबा आइनगी लैरिबा कांगलोन मयामसी मसी की वांगबदा महागना साइगी लालोबगी थबुकसि तौरबा मतुंगदा मसी मदुना तौरबदु फारे विचार तौरे अदुगा कन्विक्शन पीरे अदुगी मयाम लोय मायोगनर मतुंगदा ngasi मा फ्री ओइबा मी अमोइना मा हले अदुबो अइना थाजबदी मा खले एना इचम चम युम सुम लेरगा पुंसी लोंगिबदु नतबो आसाइगी महागना आसाइगी मणिपुर मियामगिनी हाइदना थाइबा थाजब खरगलुनेना माई फार्म कन्विक्शन मगलुनेना महागना थबक मयाम तौररे सैनि फुमनि मांगदा अदु तौरो मुतुना ngasi अमु हाइगी मनिंग तबबा मी मोइना फ्री मैन मोइना हलाबा मतुंगदा मखा तानासु आई ngसाइगी संविधान की मनुंगदा ngसाइगी माना संविधान की वांगलो तौरबसु ngasi हलाबा मतुंगदा संविधान की मनुंगदा सु माखसे अदुम मखा ताना मणिपुर मियाम की याइफनबा थबक थना मयाम अमा तौगुनि हाबगे थाजबा लई अदुगा असुगुंबा यमुगुंबा कनोमा लुसिंगबा मा थोरक्तना अखोय मणिपुर मियामगा चमिनदना अखोय थबक तौबा हाबिसिसु मणिपुर की प्रजा सिंगिदमुक्तदी अखोयगी कनो पॉजिटिव ओइबा कनो अमनी हाइना आई थमजगे अरे तमन मुसुला जगदा मरोइना कोई सही निफु मरे खुदलाई पाइरगा लाल हौरबनी नाउ ही इज अ लेमन तमन तापि वदमाइना जे आइन जोबा मागे थबक सिन लखन मतुंग दा मासी आइन जोबा मोंदा चप चाब प्रूफ तो लेत्रे मागे फॉर्म थोकबा कन्विक्ट तो पर फंगुर मतुंग दा चै तरा सिगी मतुंग दा थोला बनी डू यू बिलीव दैट अमत हजा बिरामा से अमु हना खोई खुलाई पाइरगा जंगन दा हनबा आइदर नत्रगना खोई इंडियन पॉलिटिक्स नत्रगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा खोई कोई मखरा तौरप याब नत्रगा करी तमुगी येंग मियंग द कमाइन थंबी चही निफु मरी मागे स्ट्रगल्स मैम द यौरकबा आसियम अराइबा थोंगनते अदु याम ऑर्डिनरी पर्सन अमना अता यावबो ngambagi नत्रगा दुगी लीड तौबो ngambagi कैपेसिटी सु लेगदो दु मांदे अदुबो अजिक अखोइना कोज अमखक्ता फाइट तौरे तौर मतुंग सिदैदा हजिक Indian politics is the Yoba natraga another renew struggle of kanogi struggle sideda yawdra yawrudra haibadudi akoina haibu sumamdre maramdi yamunga akoiga wari sanaba magi opinions mayam do pibagi kanu su leitam adu right now hajiki leiba political crisis manipur da leiba natraga nagaland da leiba mayam sidi yengba taragadi akoi
for the last 40 years or 50 years there was a fighting Nagagi adagi kanogi Maitega Kuki labor magi power equation today the armed struggles over then Indian soldiers mayamama today the lady was marak today the quick struggles was today the what is the solution? Kamina solution porkudoino kamina yana porkudoino. The history of Naga struggles and the present negotiation is not very encouraging. Adi maduna akoida yam phajana solution nama piba Nagagi solution porokna bohona bagi sukun u phangdre. The present suspension of operation akoi kuki akoi group na ga maitegi some faction karaga daibudu sukun ude. Now peace negotiation lakpa kansi deida akoina political candidate ama oiraga akoina yagani aduna solution among porokani haiba taragadi I don't see very much encouraging strategy maramdi NSA naimga government of India ga sanabisida khudum khange what is it aduna then renew struggle lama tawba kansidai the renew struggle see how far we can go aduga lakadagi haibagi nangi power equations ajigi China gi natraga India gi natraga United States ki Europe ki live side koina kamai yengadagi haibuso koi still we are in dilemma aduna di ajigi present sidai da koina yengba yabasi we need a lot of introspections aduga reflections of our struggles koi struggles mayam singsi tawribu mayam singsi koi kra yogre kamai chathari aduga madugi kano achievement kaino aduga difficulties mayam kaino adugi difficulties mayam si krai de hore no kamai hore no then how we can move forward akoi kamai na forward to the aduga karigumba India ga negotiate to jaraga na how we are going to negotiate India ga negotiate to taraga di I say simply we should have a very mass people's support by the people na peace building hasi on to dragadi akoina madu sustainable woiro maram di some party karana negotiate to kanda adugi problem line hojik akoi nagagi NSNIM ga NNPG ga hojik tonari ba crisis de laiba problem ma'am yadaba kangbu lakani aduna akoi gi mass people ma'am gi different stakeholders ma'am gi confidence building ama relation ama akoina hojik sagat pamada gatai akoina mogi opinion ma'am seng punda it is not only akoigi yamuna sida halaga tawbuda natana akoina daga taisi government of India also need to now the responsible is more on the government of India how government of India is going to handle ko aduna hajik wari sabakanda aina future the aspect of jabasi akoigi nagargi leaders mayam singsi akoina yamuna labnina how we can start a some kind of dialogue critical dialogue or strategic dialogue kamaina ko hingmina sige ado struggle me amse nagagi lere koki lere maite gi lere struggles all these struggles are going very excellent but somehow it is having some kind of problem ado itaragadi akoi gi losing ground si koina regain tongnabagi damukta this is helping to India ado India na madu further thugaini harak taragadi India is going to have a serious problem aduna India na madugi losing ground si protect tawrakanda sidai laiba ethnic identities mayam singsi gi common identity ma create tawrakanda madu emerge tawlakanda madu kamaina hingadage madu protect tawgadage as a indigenous people that would be the ideal for government of India adu government of India na NSNIM ga aduga suspension of wari sabkanda thangnari si there is a lack of honesty there is a lack of sincerities adugi peace building lakpakanda peace building means it is a political process sidaita sincerity honesty oidraba peace is not going to happen violence is going to occur aduga negotiation duna yagadra harga that could lead to a renewed violence lot of people will kill people will suffer and the people trust of the people to government will be reduced further. Yeah. Then it will be lost for the government. We are talking about one thing is plebiscite. Plebiscite ki matang su yamung yam haudom da na jelebani. Adu tabuno bolso thanbiri ko hauzik naga ki leader oi ba NSNIM ki leader ko mui ba si aji
Hebron the lady. At this junctures, they the akoi sai habido. Wari shanaba now asi akogi MEGHEN si surrender to usunate aduga magi wari sanasin to imagine now is a layman adra tamuko. Adu sai sida tamu wari shanaba is that necessary to talk with Mr. Muiva and any other issues? Tamuke moli ham. Sida wari sanaba haiba sida sagi uzan gon haiba dunana. Akoina ozi yengadab si che somda lalobu lere. Sidana government lere ko. Maya de miyam lere. Now lurisi lalobu junate sarkar junate middle space tele miyam duna. Miyam se. Miyam ziu zikke do rigeba. Se chingi wegera tamgi wegera awang nungpuki miyam zi kayam nungairi. Kari fange. Se ning tamba bharat ki manungda sang lerek pasida moida ning tamba ki waham thok lerebra. Se right to life hole jidaba kangbu mazu boridana ba. Aduga ngallingaidagi punna bhajana leramba miyam jingsi ngasidi machet loi tar lera. Ada masigi mayaida lereba miyam se masina kari khalam gadage se. Kari khalam gadage towards the government, towards the security force, towards the underground people ko. Asi akoi assess to change. Haibadi akoi kisi to hosila is pen da ngakta ne. Pen da ngakta ni socially, politically, economically ko. Ada sigumba discontentment miyam se accumulated tawraga sum leibese. Masida nungai rakta dana nong phadok su bol keno dongna hek tholopase sida lengak pana de du masawa aduga lengak pana udabam leiriba de leiriba mayai de leiriba khwaidagi maru oiba makhoi master je people are the master haine they are the servants my any officer me am chari tolop si they are paid for service of people ade mihum me am ju moi thaine praja ajina bo thadar roi nam tholok tra de all out na khom na champa kanam le roi do khwaidai chaw mi ni ga muk puzum te le roi ada magi mapu ri ba miyam sing se moi gi mapu ri ba miyam sing se masigi awa ba se am sange adugi mathak sida muksu phajana tasan khomjan dana hona dana amaga lemina ba yana ba hona ba mota mache thugai raga akhoi masen se suicidal war da loina changjale ba aigi sina horiba da ina mit khana yengba aina thang nei thining ba nungine kapning ma pokpusi yam kuireba ada masida asingba kanguna masi thoina semani khanga leithokpa aduga kharena khandada kanguna maduda chawthona ba hona ba ada pai haibagi wani aikoi masen nungaina da suicidal war da chawthoraga dikadum duino balloon nei je kamade pokhai tamni mai limitation ma leini dana aduna adugumbagi matamsida sigumagi yamna laibak thiba matamsida ko akoina yengja gadobudi yamna marueba luching bhaibdo madu akoina khud thekna thibada phangdaba luching magi magun yam tongale ko luching bhaibji magun yam tongale aduna mayon ma puba amabu or podudi situation demand torkadabane it should not be demanded by forcefully by anybody it should be demanded by the situation ko adu kanadi all these people should be attentive publicly attentive or apokanda kana boba madui mark labs mo but only the point is akoina hoji lady se toxinable sudo myam je nataba thoina phajana luchingba maripa nusiba maripa ki mamda miyam nusibana thamoi dagi ngangpada thamoi dagi themakpada thamoi dagi loinarakpada kari gumbam te leiroiba aduna dinaw aikoini yengadoise aikoigi matung taba punsi je karamba punsi in which direction akoi chachige hoda chingi oigera tamgi oigera pulapki oigera habaje leiriba phibum duna demand torkaneba leiriba phibum du demand torokna bagi lengakpana khangdana semaba akoigi failure nate that is their faults go aduna je chwagi matang dadi akoina thamba yaba miyeng toba yaba miyeng se hojik phawbadadi masaina haijagiba degenerated society is afabadi oidre natra aduna miyam je hoji at the middle of the scale ka laloboi gera sarkar gera maya de leba miyam jingse yamna nuaina hingbadi oide aduna moigi pendo miyam se masina yamakanda matik sawa leadership ma thok samnagi kanda
within the framework of the constitution will be that is outside the framework of the constitution will be ko adudi it should be very much related with the response of the government ko Gandhi na my India jining tamna bhona badu British wa bagi democratic wa bhavne ba German gi Hitler gi mamang to loi si ne ko aduna magi within the framework or outside the framework to the based on the response of the government ko ai makhadan ai kana dala sige tamura kesla sige tamuro na hajik party ki side gi su akoi kari mo phum da phongdor pa leitri aduga hajik nasimak ngasi tholai ba RK MEGHEN ai siumba simada political changani nataga simda changani haba kari mo phum su phongdor pa leitri maroi na mana phongdor khiuda ma so environmentalist amoina koi ismaina hajik leiba climate change ki leiba mayam sing da akoi gi film da kairi basing asi akoi menkhana bagi people ga chamin ne bagi apam ba lei adu sai hajik bi dumaina akoi party ki side ki su as correct for kai tare masi akoi chairman dagi lokse haibe poti leire adu ga chairman of hub the bra subject to correction ko adu posu lei aduna sai sida akoi party ki side gi ba voice of the tholok tanna sai da tamu gi ba kari mon haim mo lei hꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯐꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯃ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯁꯦꯞꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯐꯥꯎꯖꯕꯗꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯐꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯥꯔꯦ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯥꯎꯖꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯃꯨꯡꯁꯤ ꯆꯍꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ 85 ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯝꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯀꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯇꯨꯗꯤ ꯃꯥꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯊꯥꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯅꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯄꯦꯅꯦꯜꯁꯤ ꯃꯣꯠ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯥꯏꯌꯣꯛꯇ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯎꯅꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ ꯉꯥꯏꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯔꯒꯦ This November, we invite you to the home of the Sangay. Listen to the call of the waters of Loktak and experience the beauty of the Shiroi. Come visit the land where polo originated, where tradition is celebrated and history is never forgotten. At Hapta Kangjibung, Kaibul Lamjao, Mao and Lamboy Kongnangkong, we invite you to come celebrate with us the Sangay Festival 2019.
See you at the Shanghai Festival. Hello everyone, I'm Shalina Saikom from Kaisamtong Hadam Narak, Orange Queen 2018. Hi, I am Selina Ningtokongzung from Game Village Infal, Orange Queen First Runners-Up 2018. First audition will be held on 1st of December, Amphitheatre, DC Bungalow, Tamenglong Headquarter. And second audition will be held on 3rd December at Hotel Infal. So grab this opportunity And be the next Orange Queen 2019. Break in Matunda, Mamutaram Boxeri. I Tamana Bokisura Lax to get on Maruna Zik. Tungan Don Mamangi past history sing the habitat, a quick Lalo Wissing Sea, Lalo Wissing Sea, even Sarkar Varishan and Matunda, even a koi political de la Akanda, chief minister, and the Ivan Adigi, Mizoram Togiba, La Linga Gilay, Miam Sulay. So I said that koi Barat Sarkar give a mienda, how's it lady films that Kari with a payai, Adumba, Moguba, Kari Torpaya, but Tamogi Mien the interview. Jit kanone Bharat Sarkar gi peace negotiation naisi yam sange koi NNC gi matamdagi Shillong Accord laigre dagi koi Tamodhanabirna magi Shillong Accord Bodo Accord adi Mizo Accord adagi Tripura gi Accord Naga gi Accord adi Karbi Anglong gi Accord sigi accord mayam se koi chahi taram ki mamangda loina mag research tawraga Tamona report of Pongbi. All these reports are not successful. The Sigi reports in C Pazana implement Tongde. Now, a court in Araga, Warishanaba, Sanadaba, Magi, leader Amaka Koina Putoraganda, election Toraga, Board Toraga, Lepan Bakansi Deda, Hajik Laisi, Hajiki present democratic political setup koi lebak sida koi India da lady say siga adubu yaning de na koi movement toriba madu sam to kadawni madu adjustment to kadawni aduga madu kano to de na toriba siga ani sigi different character ani se we appreciate India gi mana honani na largest democracy longest constitution layena koi mayam da torisiga Madu appreciate tawi Madu yaningde habigi kanoma laiba mayam singse masi kraida koina unaraga kraida negotiate toraga tawgadage habigi si akoi kitang dilemma hoje aduna akoi immediately sina best way na habududi yade adubu haribasi solution di productivity yadabnina larger stakeholders mayam intellectuals academic lawyers adigi medias aduga praja mayam women group farmers group mayam singse koina yengmam daga tai adubu hojik akoina magi political negotiation tobu kanji deida negotiation ji India gi mainstream politics the yauraga chief minister oiba nataga MP oiba nataga speaker oiba duna yagadra yaroidra haiba taragadi madugi kanosi akoina maroina Mizoram gi case ta koi dum thengnare sigi negotiation mayam singse aduga atopa mahum sing da chokoi thengnare khudamoina haji Karbangom gi no bodo gi bodo territorial council gi matangda haji hangrama oi kari oi lagi mayam gi adjustment mayam si yeng kanda this is not the solution adu idaragadi akoi haji beyond sigi electoral politics to bodagi yeng adugi beyond the chalaganda akoi larger long term political peace process ama kamain lakadage haibigi akoi framework ama aduga magi concept ama akoi mayam punna seminaba madaga tagadu male now hojik sigi framework si semak pakan si deida yam important wari si akoi Manipur gi
प्रजा मैम इज वेरी क्रिटिकल मधु अखोई मणिपुर की मीजिंग ना लौद्रगदी अतैना लौबदसु खरा प्रॉब्लम लेनी अदो इंडिया ने हेक इंडिया गवर्नमेंट ना हेक लौबसु खिदंग वागदौ माले मरमदी अखोई जेके पिलाईगी मागी अबाउट फ्यूचर मागी फोंग बकांदा मान ngangibo मैम द अदुम येंगी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मणिपुर हाइसी फुल्ली इंडिया की लीडरशिप दिल्ली द फम इस ना खिदंग खंगबद प्रॉब्लम लई सिगी लॉन्ग टर्म याने यानदी हैबगी मैम से लेबसदेदा हजिक अखोई मरक्ता लाइसी नागागी NSNIM की प्रॉब्लम सी अखोई याम चाउना अखोई लेडी दैट इज द रियलिटी अरे कुकी इसिनाउ सिंगी मैम नाम फजन लेडी यामना तेनम मतमदा ngarang handa mu jogi that is the fear of the people. Then I see Manipur gi mi or roida my negotiation da is neglect of yahol doira yaholoidara go I am not attended I see attention pibidre adus pibidre have man aduna sigi fear mayam sing si adigi amuk moina torokpadu da akoi tampakta tariyo maitai sing da akoi gi political struggle si undermine tawre habigi akoi a lot of difficulties mayam now everybody has to come out from this crisis adu oitaragadi अखोई तंपाक्ता तारिबा मेजॉरिटीज ना खरा हेना रिस्पांसिबल लौरगा चटपा ngomdo mal adu mi khuding ngomde lowbudu yaro aduna hajiki crisis leida ina yamungi leadership ta yam ina appeal tawjining badi how we can communicate with the nagas nagagi now mayam se oja moibaga wari sanabada nuai tragasu akhoi tangkhul gi ahlaman mayam ga akhoi kamai wari san politically ko I did not threatening I did akhoi na moida laige natraga lawge habigi wana te mai do disturb to how we are going to live together now Nagaland gi nagasing na haire they are kari naga ne haire song is na amani ong haire sigi crisis lai aduga khoi long term leminare ni tangkhul na natraga nagas tari mayam sina mai te bu hata neglect to da yam tin tawraga su madu gi problem do ayam pasan ude mai te na su tawraga su ude ade cookie sinau le su adom dei lakne ada de lakne ha wani hada kautho bo tangtho bu ya ba nati tawdo je aduna di khoi kamai le ni muslim lady the minorities mayam le adu orda di sigi range of stakeholders mayam sing si pushallaga worry sharaga how we are going to stand together for Manipur or collective akhoi punna hingminabagi spirit ama kamai semak sige haiba natragadi we are going to be suffer day by day we are going to shrink our ground aduga hajik lagadoribo problem sidi in the long term the lagadori problem is a very serious achi high roboda high joining day high orgasu katugaran mayam torogani we are going to be displaced. Our identity is going to lose. Aduga political negotiations have become weaker. Adu itaragadi akhoi alternative boina kamaina madu digi overcome togudagi habisi India government ka aduga different stakeholders mayam ga akhoi punna wari saminaba mayam ama akhoi dakar tayena lawi chahi kharagi mawangda amagi amani mawangda Arendra Bina anirak Manipur da lakpaganda we have some experience on that koi Tamodhana Bina kano toraga convent toraga lead toraga madugi negotiation me am chakibani aduna hojik one of the solution is koi sida khunda minariba me am se kamai le minani then how we are going to relate with others outside Manipur si kamai toraga dege kamaina framework torkani haibasi akoina it is beyond India China gi role lakani European Union gi role lakani ade America gi role lakani sidaida akoigi strategic area oiriba mohum sidaida akoigi political identity se masi how government of India is going to acknowledge and recognize sigi process mayam sing si build tongna bhona bada akoigi yamungna leiring sidaida madu khidang akhoi explore tawbiragadi aduga madugi channel mayam sindu khidang khanaragadi hena akhoi da kanagadra na khali ado akhoi yam sigi subject sidi yam khangjabadi nate adubu more research mayam si tawraga akhoi honabam daga ta adu yamuna laganda praja mayam ga loinani ama tawni haisi is a very good it's very unique adi atai peace building process mayam da sigumba mayam se ka thokpu leite aduga I really appreciate aduga magi courage
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ that need to be maintained and continue ꯑꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯙꯔꯃꯕꯤꯂꯥꯁ ꯒ ꯇꯥꯃꯣ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯒꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯗꯤ he will not back to the jungle and lift the arms ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯆꯩꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯎꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯨꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯪꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯏꯁ ꯗꯦꯠ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯁꯤ ꯖꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯃꯨꯡ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯕꯤꯂꯤꯞꯁ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯑꯦ ꯚꯦꯔꯤ ꯕꯤగ్ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜꯋꯦꯖ ꯑꯦꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯕꯤꯂꯤꯞꯁ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯕꯤꯍꯦꯚꯤꯌꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯏꯆ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ it's very democratic. Aduga maduda politics story meyamse very much undemocratic. Aduna smai haina leba. India has democratic institution without democratic politics in it. My democratic politics should have democratic leaders am the yog the haitare. Institution di loy leba. Sigumba political environment se. Sida yamna attentive oiba political actor mana as a actor hexang pose bakto oiba. Maramdi ayam sumaina akhoi leramiba actors mayamse victims oigibasi akhoi khudam yam thaina gare se yamung bisheso thokiba laldenga maksu phai haiba yadaba pot amane natra aduna tabadi khudam yamsu leire ko aduna sida sigumbagi leire sida ai khoi yamungna masigi chaurba magi political keno si lorakani thajade aduga aine yamung nahawar madi yamuna ke nahawar madi magi span of life magi yamna energetic oiba chahi tara moksida public sing je attentive oina semage aduga political environment si yam sathina democratic oiba environment ma lairikanda thabak tawge ga ji khalam lalo bosala keno lan hawroy akoina ngasi nganari ji democratic means within the framework of the constitution da I want to bring change for the society of the people in higher magadi ko kaidu be khulai pai dino within the framework of the constitution bole paga thabak torbe haina adu khangreba political environment say that is completely different ang sai haje duni democratic institution without democratic politics ina aduna ai masida di yamuna ai politics yarakani ne thasade aduda politics is tawni politics lay to me lay ko family is politics lay society is politics lay thamjari di lay nga ki kari gi hojiki sinataba aduga sai khoi nobun haibi be dumaina ko yam critical ba manipur gi matam ni ne sida kamai toraga akhoi gi miyam jing ji punjil laga ko degenerate torise magi amtang sustain tor society ma akhoi gi prokpa yaga dage ga si honor di ngamdabadi lerai mi yam pieba adu miyamna thajaba leiba matam nina toge na khanba mangloina torga di ko ahong modi porokodi ngamneba adu laiwa yam thibasi ai manipur gi damakta khannu mi si leitabre khale maramdi akoina sumna khalu dabai waneba khanjalu budane 1980s dagi na hosi phawda energetic grab generation ko thabai ingang togodaba hayeng matik saba mi oirakadaba adagidi lamdam ji future oirakadaba even children and the parents of tomorrow are never future are never simyam ji drug sa adana kotra leji generation nama kaya ki thama chakhibu manaram neba ado kaaba matam di lawra di kakapadi ngamaroidana adubu ki thatu de ko pothok te engu yadre yemune lengak ta su yadre sima thaksi da mo khoi myam je punba yadana ba muk tobire ko pumoi loire bane ba lewak su ko aduna singum matam da kaigum kanda amamba matam je sida angan bagi damakta numit thole haidana ko matam na pirakpa leaders su lakpa lei aduna irabon mak tholakibadu heta tholakibna teba natrana adumaina idi ai yamna yamuina
sida politics ka de politics ai da khoi na si haina ri ba electoral politics electoral politics ka ji ai thaje de aduga akhoi ju yam to ya na electoral politics yam mu na khali ba khan to ri ba ji de khoi na khanjeri ji de 10% gu madane ba akhoi bol le ming dra ka da ai de yam mu bol le ming ne thaje le okay thank you adage tamo arakas bom na la sig tamo maru na ji khana ba sida haina bale puya da so khoi manipur da ano ba mayo na malakani ano ba leader malakani ga na haina ba puya di rami ga haina ba ma thaje ne bi le ni how far you believe that se laiba koi gi yamu megen yamu sanai ma lak pa se manipur gi laiba ityas sida ano ba sai mangal hai do adu ma lak manina khan ba yabra natagana tamu kai mo ne thabi definitely ai masi khan ba yabni na thamjage aina phaujabadi ngasi akhoi manipur da khwai dagi to na luriba aduga awabu oiba kano si keduge bo khogi chinga tamgi divide che asi maru oina khogi trust deficit thajaba amma thajaba le to dagi divide amma kan laktana masi bi acho problem mu oi asi mo matang sida khoi yamu arke megen gumba singba ma masi akhoi mayam marakta lakpase masi aina thajaba da mahangna masi khoi keno amoina khoi masi gi ching tamgi divide chi masi loishanaba mana karigumba khoi chap chaba lusingba moina masi thabuk tawragadi masi masi gap se akhoi to some to large extent masi kana to bungam gani nei thajai aduga yes da buyam ojadana bin habi ba ngasagi electoral politics ji lakadaw mandi masi masi ayu thajai aduga asigumba sang sina laiba chingdam gi divide chi masi ma kumasi mak sumoda khu tharagadi hena akhoi mayam gi oina manipur gi oina afabo oigani ha sei thamjani matam sula sila tamlo sila buda tamon bula sake akhoi hazik need of the hour se sai tuan tuan ba opinion thambi re politics sang da chang du ma bra man da bra kamain toni party gi me ama ji ba buda kena phongdor por leiti adu ga hazik ma lak pasi point of view thamjagre haji akhoina anoba leader ma mangal ma la ene lore amno kana su behun thambi re khoi need of the hour se khoi kari taw ni sai taw bi bridge lei ba ge singa man ga sai da khoi kari taw nin dohning ba aduga kari taw ragadi farak pa ya ba khoi lei ba tamu sai thambi re si point thambi taw hambada yam ju ma sidai de yum da halakba magi homecoming aduga ma yam historical occasion sidai da plan mayam lermani why I should go home lermo da gi haji ma adum idi yam phajana yam ga dawa yalam ngane ne khanje adu hojikta khoina kano khoi gi as a civil society natraga magi mayam work tong win obsidai da khoina yeng butaraga di hajik koki gi community degi aduga naga gi natra tangkul gi khoi communities mayam na expect tawse ma hajik halaga what he is going to do just I had a meeting. I say kaino ma halu to say kaino a lot of questions come. Adi ko United NGO missions different ethnicities me even in. The first thing the ajiki yamungi family gi hajik lai riba koi na yum thado umbagi akoi yum da halak pagi isai shu mayam sin naw mayam adigi halaman mayam punna wari sanaba kamai toksige habigi kind of process data matam khra dum attention pibana akoi phagdu male second point da hojik akoi this the khundaminari ba mayam singsi tangkul adigi mau marang rongmei adigi kind of akoi cookies now thado mayam mar jo adi kharam koireng tarau mayam singsi meitei musulman mayam leiribu mayam singsi leader singsi amtang haminaraga akoi kamai tawsige kari tawragadi yani what you think about it akoi struggle di tawre akoi smai tawre hadma taw third thing the magi political negotiation id settlement ama long term sustainable peace ama tawge haragadi india ga wari saro haragana sadawa ama aduga wari saje haragana kamai sagadage saje haragadi akoi framework ama daga ta the NSNIM ki peace talk te we have a bitter experience. The suspension of operation, Mite Lalo Bukarne, the cookie tokans is stuck. She did
my honesty ki problem transparency ki problem mayam lere wari sanari close door the haidu yadi peace is a very important and very delicate matter karigumba akoina sigi peace khutta pairaga pukanda is slightly khudi thiraga dak taga kai doina very carefully that's the way kai means is a renewal of violence. Renewal of violence means a lot of people are going to kill. Sigi mayam se adu hat target is a violation of human right adu gi accountability my court ka ida UN the tonabagi mayam lakane adu erga di hojik akoina dil tawdoisi now the first kanosida the sigi framework sida yengodoisi akoi NSNIM gi natraga NSNIM gi factions leriba mayam singse masi how we are going to consolidate id nong idu to natraga akoi na noi ngam mi habi wanate moina akoi ngam mi habi wanate we need to solve this problem together id ozam khang na hai diamond cuts diamond id kadoi adagi laga delhi de laga nang solve tong na it is not working practical ni ai ji kano criticism bi wad nate amunate it's not working aduna di how we are going to help ourselves to bring this solution. Aduna madugi wari shanaba, magi leaders me amga wari shanaba. Adigi if it is possible, NSNIM gi kanogi magi leaders me am responsible me am duga wari shanaba. Yani yaro he duna atopu question. Amani as a majority community we need to pagadra and kaliko. I pagadong ne hajabi wan take pagadra. Then cookie gisu we need to invite them. Okay, we struggle so long. So many people were killed, lost. All the families are affected. Any communities. Ado idare akoi kamai wari sajige. Muslim gisu sarani different. Then akoi maite gi marak tasu lot of factions mayam lay. The factions mayam do leaders mayam do. Okay, akoi kamai toksige. How we are going to move forward? Have the wari sara. Adugi mayam do sanara matung da akoi Manipur da lariba praja mayam. The direct kano the yaubana tabo akoi praja mayam church ki religious leader ki adigi intellectuals mayam university ki college ki lawyers ki farmers ki women groups mayam victims mayam ama lady akoi land da si mayam loina maksi youth mayam we should not forget the youth maram they are going to lead adi ngarang handagi ai phangebo the youth our elders cannot negotiate by ignoring the youths and higher priority adu the youth mayam se koi kamai na confident prokani akoi na youth mayam se confident protragadi they may think that we are trapped into some other negotiation aduna youth mayam sing se koi kamai negotiate torkani haibagi long term se adu finally aina haijening badi sigi leadership sigi makhada we have to look in the long term peace building sustainable peace building process in Manipur and the development of the people and the employment of the young people aduga Manipur si kamaina mara tangdu leitana shanti leina akoi as karehani akoi right mayam sing se masi tawgadage haibadu khalaningi adubu sigi mayam si tawge hai kanda there is a prerequisite to be followed sahi kun hen akoi no work to kan de yang kanda the Armed Forces Special Power Act has to be repealed for the successful peace negotiation aduga development in the Northeast. Otherwise, many interests involved in this process under the Armed Forces Special Power Act, I mean peace negotiation is not going to work out. Yeah, but the point of view, I am going to say, "Matam sulo isresta." Kuna peaceful coexistence the lebi namna na ba ko tuwa tuwa khunda minare ba me approve singa si punna lebi na honna bada akoi kari to role kari to hne ba yamungi thu da haiba tai yamna chingma da chei ni phu ena chatna tuwa from sing atopa country singa una da wari bata isana dana me am da uru ga la the experience me am lela sai da tamu ken ta from mun tham jit akoina yam phaba mi mane ai sa ji yam pharage na khalaga di ko mi ga yengna ba sema ga ngai ti khana ba si masi nataba masa wa na khana jaba se ai sa ji da challenges be am le tawroi da ba toksin ba thoi da ba thaksin ba mangal da ma tong mangan ba adagidi yam lei gre ba adu me adu masa ma tum da ne challenge to ba ai adu toroi na taw ta kana within himself ka that is ma tom da lam ji to ra kana ma si khwai di pho mi mo na tho lo bu smai na ne
अखोई की होजी लेरिबा डिजेनरेटेड सोसाइटी जे सिदा अखोई लान तौनगदब जे विथिन द कम्युनिटीज ने अखोई म्याम रखता अखोई मसिन लान जे अतोपक नतब कालुंग नतब अखोई सरकार का नतब अखोई म्याम जे मतम खितम अखोई मसिन अमा तौरेदब म्याम तौरिसिंग जी तौगुम जे न पुर तौनदब बोकी थाकता पुरमदिने लमजिगी मियाम जे याम टैलेंटेड ओइबने attentive फजन ओइबने अदा मधु मगुन में अदु मांगन नबे न मतम सांग याई थारैजे मसी आइदी कइम पामद्रे बजिकती अदा कोई अमुंग दगै ने हम तोहन जनिंग जे आइगी ओपिनियन नि right right आई कोई से कॉमन इंटरेस्ट ओब थबक त कोई पुल चंगन मुस्लिम की ये बना तब कुकी ये बना तब नागा न तब मैते की नागा की कुकी न कुकी की मुस्लिम की सुम तौन लेबसिदे सुम लाथो न ये वादने बा सिदे इंटीग्रेटेड ओब अप्रोच म सुलांग ला ओद मतम ने अदुना थमजनिंग दि अखोय मयाम जिगी मनुंगदा चैलेंजेस मयाम लेदिबा अतै न तब अतै अमदन लेखिबसे अखोय मयाम की चैलेंजेस है मसी अमतंग फगन थेंगरगा बा अमुक्तंग पुलप पुनबा कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन लेबा मणिपुरीज गांतंग आइबा लमदम ममा खोइना फंगबा कांदको we can save our resource we can save our identity we can fight anybody who deviates the willingness of the people of Northeast ai dumai khale an masigum basida ji tentang hajar bada power is aina chief minister way the bi adubu khwaidigi chaw mido adu aina kainoma hairaga man tawge khanba potu ton bangam draba aina ngama aina monde influence to bangama I am very much powerful than him. Aduna intention of missing na miyang chumni yang pokana de it should be always positive. Okay. Last point tamugi ba maruina khoi leminary ba proof sing si amaga manu si sanani hingmina hona ba kari to honing ba sai tamugi mota me tamugi mo su tenang tan yes no doubt अखोई मणिपुर द लरिबा कम्युनिटी सिंग से अमग अमगी मरक्ता थाजनदबगी चांग से वांगे अदुना कम्युनिटी की इंटरेस्ट आइगी हबिसिना युफम ओरगा हबिसि तोंगान तोंगानबा डिमांड मयामा मूवमेंट मयामा सागतना लेबो इ अदु मसिनदी इन द लॉन्ग रन अखोई कोहेसिवली अखोई तंगुलेताना हिमिनबदी यारुदोरिबनी अदुना हौजिक नीड ऑफ द आवर सि कदोगे अखोई हाइबा थाजनदब मयाम सि मसि तोकथोकनबगी दमक्ता लोयना अखोई पुन्ना हिमिनब यानबगी अखोई अफबा असेंबा लीडर अमा लुसिंगबा मयाम लुसिंगबमा मसी दरकार ओय है थमलगे थैंक यू वेरी मच पैनलिस्ट अहम तमो धनबी अदुगा तमो प्रोफेसर अदुगा तमो राकेशमेबु ngasi azumba टाइम्स ऑफ मणिपुर टॉम टीवी की टॉकिंग पॉइंट सर जाबिना मरुना चई निफु मरी की मतुंगदा होम कमिंग ने लाखबा एनएलएफ की हाने की चेयरमैन अखो आरके मेघेना अनोबा मायोला मद लाखबा अदुगा करी तो होनिंगबा अदुगा पजागे पामना कै लेबा तोंगान तोंबा पैनलिस्ट मो थमिगदबा हनना थागचरी ngasi gadi टाइम्स ऑफ मणिपुर टॉम टीवी की टॉकिंग पॉइंट मतंग असोय लुसन जरे मेंग ताबिरु सुम अमकना खुरम जबलना कानेना बया थंग जरी